je tok tam stane. Mi pa gremo gor malo. Ja, kaj se mešata tok. Pa če oni to tako može. Stari, zdaj pa gledaj to. Pa se ravno tam. Klik. Oni imajo tam čevom patiranje. To motor si gor zmontira, pa se čekaj. Čakaj da malo. Gremo za gor 3-4 metre. Ja. Zdaj stojimo, le, stojimo. Samo tu ne, veš, ame. Stojimo, le. Ne, tu že ne, tu je že take. Če steli ima. Draže, duple gre v plane, ne. Ja, sem tu ne, re. Draže, stojimo, le, stojimo. Malo gremo. Niti malo, le. Rahlo. Rahlo. Tu pa je belo že dosti. Ne, puste. Malo gor še. Ja, da im onemo. Ja. Onemo štinge. Štinge. Samo i. Daj šli na sebi. Ja, što sam to vidio. Ta stara struga je nepredvidljiva, zato pa nema postijo, da bi se to tu vozil. Bolje? Kaj ne predvijaš, postoja samo niko je kot jaz hoda, evo. Ne, to je bolj globoko, gledi. Hodaš 15 minut, evo. Veš kaj je tu problem, ne, stare struge, zakaj se jih je toliko stopilo že, veš to? Zakaj? Zato, ker so lukne nastanejo. Naenkrat se vgrezne, ne?